Itu home eater guys, serem banget. Wow, serem sekali. Ayo kita geleng yuk guys. Ayo. Gepeng deh. Halo semua. Sebelumnya nonton. Like dulu yuk. Halo semuanya, hari ini kita geleng apa lagi ya? Teman-teman ada ide tidak? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar ya. Ditunggu loh. Sementara kita cari mobil lagi aja yuk. Ayo. Gaskeun. Wadidaw, ada apa itu Jen? Siapa itu? Itu home eater guys, serem banget. Wow, serem sekali. Ayo kita geleng yuk guys. Ayo. Gepeng deh. Waduh, itu lihat, ada apa itu? Gak tahu. Itu bus Lani Eater Jen, serem banget ya. Ih, gak lucu. Wow, ayo kita geleng. Ayo. Gepeng deh. Wadidaw, apalagi itu? Kayak car eater ya Jen? Wah, apa itu? Ayo cepetan geleng. Iya, ayo. Serem. Ayo kita geleng guys. Ayo. Gepeng deh. Waduh Jen, lihat itu ada tank eater, serem banget. Wow, serem banget ya. Ayo kita geleng yuk. Ayo. Rasain nih. Gepeng deh. Wadidaw, ada apa itu Jen? Siapa itu? Itu kayaknya traktor eater Jen, serem ya. Wow, serem sekali. Ayo kita geleng yuk guys. Ayo. Gepeng deh. Oke teman-teman, lanjut besok ya. Bensinnya habis nih, kita isi dulu. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Bang Ondel ya teman-teman. Yuhu.